what I think of Miami is like cocaine, fraud, and traffic. You know what I mean? I don't like. Tebe imajo radi, ti moraš govoriti tako, kot si na Floridi govoril. Čip Pavšik. Ne kurci, paket. Ta bo šla na majico enkrat. Tu, ko bom jaz naslednjič... Kaj sem rekel? Tu, naslednjič, ko bom jaz prišel na Florido, bo ta napis na majici. Sem pogledal, sem ga prijel za stegnu, to ni bil paket. Ne, to ni kurc, to je paket. Oh, shit. Oh, my God. The things I come up with. Ja, to je podcast, Frank. Kaj cirira si? Mi že laufamo z Downy. We started recording ages ago, so okay. We can just start. So, najprej po slovensko, da damo uvod. Ne? Povej, zdaj kaj... Lej, jaz sem slovenščino pozabil, mislim angleščino pozabil. Ja. Jaz danes angleško se ne bom pogovarjal, ne, Štef? Ja. Mi dva danes govorijo slovensko. Ok, da jaz temelj postavim. Frank Povšič je najhitrejši povratnik v atmosferski podcast, kar pomeni, da nobody came back sooner than you did, after like a couple of months. S Frankom, ki je v bistvu Juratova družina in tudi njegov sin Štefan, s Frankom smo govorili februarja na Floridi, ko smo šli na 500 mil Daytone. Frank je zdaj po 35 letih obiskal Slovenijo, pa bo malo povedal, kako se mu zdi, kakšna je razlika po 35 letih. Zraven smo pa rekli, da ne prije pa še njegov sin Štefan, en od njegovih 4 otrok, ki pa že 2 leti živi v Sloveniji. Najmlajši on. Najmlajši. Veliko razume slovensko, govori bolj malo, ampak prav, da se bo potrudil. Ampak ostala bomo pa po angleško komunicirali. Frank bo seveda slovensko govoril, Jure je prav tudi. Jaz sem pozabil angleščino. No English. Anyway, first, thank you for coming again, Frank. Hvala, ker si prišel. Štefan, ti pa tudi, ne? Ja, hvala lepa za invitation. Hvala. All right, so far so good. Če smem nekaj dozdati, gospod Komotar, ne ti govoriti o najhitrejšem povratniku. Jaz čakam, da je Frank nazaj v Slovenijo prišel 35 let. Tuk časa. On je prišel leta 91, so nas napali, 5 dni je bil, pa je prišel. Tako. Frank, se spomniš proslave za samostojno Slovenijo? Leta 91. Ja, se spomnim. Jaz sem prišel takrat moja magisterska naloga pisati in eden dan preko samosvojitve sem prišel, ko so ne vem točno, ki je sredi Ljubljane, jugoslovansko zastavo dol, slovensko gori, sem glih tam bil, je kuča in mogoče 4 metre od mene, se spominjam. Pa smo šli, jaz sem bil kot novinar, ampak se veš, smo šli Cankar dom, smo pili, jeli dobro, domov pridem, se zbudim, imam, ko se reče? Maček, kacenjamr. In moj bratranc reče, poglej, pa smo na televiziju videli, da še bi tanki, imam ključe vrgo, na sviden, jaz grem drug dom, pa se jaz sem takrat v Črnuče, jaz sem šel v Cankar dom in jaz sem tam moja karta kot novinar, tudi če nisem bil, pa sem dal, pa vsak dan smo hodili takrat v Cankar dom, čez dnevu. Pa začel sem pa nazaj v Črnuče. Kaj pa je takrat teta Marica rekla? A te poklicala? Teta Marica je pa od Franka mama pokojna. Ona je bila pa takrat v Ameriki, ne? Ja. Kaj je rekla teta Marica takrat? Jaz nisem za par dni, beden je vedel, ki sem za te par 4-5 dni, pa smo se stika dobili, ko sem novo mesto prišel. Zdaj sem že malo pozabil, jaz sem še nekaj potoval, ko je bila meja odprta, je mene Marca poklicala, pa sem z njo šel, pa Anžitan sem šli na vlak v Nemčijo. V München. A iz Nemčije si šel pa pol nazaj Ne, jaz sem v letalsko karto za 5 tednov, pa sem šel, jaz sem eno punco spoznal eno leto nazaj, takrat v Düsseldorfu, pravzaprav Grafenbruch, in sem pri njem bil skoraj 4 tedne. Aha, da si počakal letalsko karto. No, vidite, Frank je Kakšen timing? Frank je pred 35 leti prišel zastavo našo dvigant. Počkaj so se ga nacedili, fantje, ne? Zelo, ja.
Veš, pa še eno na ključe moram povedati. Takrat, ko je bil Frank, ki je bil v Sloveniji, je moja babica praznovala 80 let. Ja, ja. Zdaj, Mi, ki je pa ponovno prišel v Slovenijo po 35 letih, je pa moj fotor praznoval 80 let. Ne no, moram sem verjeti. razrečen. Pa tu še hočem povedati, zame je zanimivo, on si rekel, vojsko je, pa vsake, novinar je hotel, ne bo nič. Da prvi dan pride gospod Janša, ima kravato, sukno, gleda 100%. Da tretji dan ima že straže, je bil vzel v vojaški uniform, pa sem hotel, pa za razgovor se zdaj. Pa bi malo skrbelo že takrat. Ja. Ja, ker on je bil takrat obrambni minister. Ja, se spomnim, ja. Štefan, kaj pa ti, koliko časa si že v Sloveniji? Živim v Sloveniji 1 let in 8, ne, 10 mesecev. 10 mesecev. All right, my first question to you, is it easier for you to, if I ask you in English, it probably is, right? All right, let's just go like this. Before you came to Slovenia, obviously you've heard a lot about Slovenia, also from your brother and sister, I think, and obviously from your family, from your dad. When you came here, before you came here for the first time, what were your expectations about the country? What did you expect in terms of people, the whole experience, and talk about that a little bit, and what changed in the last, how do you see Slovenians in Slovenia now after 2 years of almost 2 years of living here? I mean, before I came here, I thought of Slovenia differently, right? I had Slovenian people come to the house all the time. So like my view of Slovenia was just the people that came and like my dad speaking to them. And then my brother went to Slovenia. So when he went to Slovenia, he came back and he had like all these stories, and then my perspective changed again. And then when I came here, I was living it, I was waking up every day in Slovenia, taking the bus, living like a Slovenian. So then, I don't know, it changed again. But after 2 years living here, I think I understand how to like operate in this society. It's a little different, you know what I mean? But operate in the society. It's like you went to a different planet. Yeah, a little bit. Like you could just not smile. You don't have to smile. You could just make eye contact with people and like not say hi, like just subtle mannerisms, I guess. But yeah, it's been interesting the last almost 2 years. What have you been doing when you're here? What do you do? How did you spend your time here? When I first came here, it was more like, like just school, Tečaj Slovenščina. I went to Tečaj Slovenščina in Bežigrad under Filofax and learned Slovenian. So when I first came here, it was just learning Slovenian, the Slovenian school. Then I started to get a job, looked for a job, got this job at a Chinese food place. Near Zmajski Most. Yeah. Smočarna dumpling lady, shout out, #1 boss, great lady. But yeah, it was a good job. I worked. Yeah. So then I was doing Tečaj Slovenščina, I was doing the waiter job, natakar, and I was, learning how to speak Slovenian, like, kaj boš jedel? Okay, odlično. And I was working this job. Then I met a friend and I started working on his farm, his parents' farm. So then I transitioned over to like, the farm life, kind of left Ljubljana because I don't know. Because I saw too much of Ljubljana. I lived here in the winter 2 years. I did 2 winters. Saw snow for the first time here in Ljubljana. Yeah. Beautiful experience. Then decided to go to Kozina rather. Yeah. Just spend time there. Ej, Štefi, Yeah. eno težko vprašanje. Ja, povej. Pazi, kaj boš rekel. Štefi, Dolenjska ali Primorska? Težko vprašanje. That's a setup in English. Mislim, Dolenjska za družino in Primorska za življenje. Dober diplomat. Bravo. To je pa po fotru, stari. To je pa po fotru. Vzel si je čas. Yeah. I had to think. Yeah, I couldn't answer that too quickly, but these are the 2 best regions in Slovenia, if you ask my opinion. Primorska, Dolenjska. What surprised you the most about Slovenia? Kaj te je presenetilo? Mogoče pozitivno ali pa negativno, vse vseeno.
To be honest, I've been here so long, I kind of forgot like the good and the bad, right? So when I first came here, I could be like, oh, this is different. And I could make what I like differently. But what I like here is the cities, you know, they're planned very efficiently. Like Ljubljana's very efficiently planned. You could hop on a bus, 20 minutes, boom, you're there. You know what I mean? Public transportation here is greatly better than America. I could go anywhere with the bus, with the train. Okay, the trains are slow. We get it, sure. But I don't know, just everything is so travelable. You know, you could just travel. Boom, hop on a bus, hop on a bike. I have a bike, 20 minutes, you know, across the city, you know. So that changed. That was interesting for me, you know. All right. Frank, kaj pa ti? Kako je bilo prijeti v Slovenijo po tolikem času? Ti si pristal v Zagrebu, ne? Ja, v Zagrebu smo prišli preko Turčije in z mojo ženo Julie, mi smo mogoče prvi teden, a smo res tukaj. Ker jaz sem, vsako leto hotel priti, ali je bila služba, ali je bil denar, ali nisem mogel priti. In en teden meni zdel, da sem res tukaj. Ne bom rekel, da sem presenečen, ker jaz sem že tukaj 4-krat bil, ampak velika sprememba sem že videl. Prva sprememba je, koliko je Slovenija zrasla in najbolj zame je bilo, ko smo prišli, Jurij si meni Novo mesto zapeljal, če ti bi meni dal od center, jaz ne mogel najti Betranze hiše, je tako zazidano. To je malo presenečen, ko je zrastel v Novo mesto in tudi, kaj sem v Ljubljani, ko je zrastel, posebno Novo mesto, prvič. Drugič, jaz se spominjam, ti si rekel, gremo na semične sladoled in jaz mislim, shit, bomo cel dan se furali. Sem presenečen, kaj sem dobre ceste imajo zdaj, da hitro prideš. Ko jaz sem tukaj bil, ti si cel dan nekam fural. To je drugo. Tretjo, v Ljubljani sem malo presenečen, ko zdaj, jaz živim v Floridi, mi smo multikulturna država. Mi imamo 60-70 sprahe v Floridi, posebno špansko, portugejsko in kriol. Ampak malo sem presenečen, da sem tukaj videl različne ideje. Jaz sem Kitajca videl, ko je boljše govoril slovensko, kot jaz. Sem wow. Pa velike Indijance imate, pa narod. Indicov. Ne Indijancev. Ne, Indicov, iz Indije. Iz Indije, tako je. Tu sem malo presenečen. Imamo druge vrste Indijancev, ampak ti so bolj na Dolenjskem. No, tu sem malo presenečen, da je res različna kultura zdaj, ko 35 let nazaj, če si videl enega človeka, ima drugačna barva, je bil res, ko bi skoraj muzej ga postavil. Zdaj je velika sprememba. Ne rečem, da je slaba, dobra, samo rečem, tu sem opazil. In bom rekel četrto, kaj vidim, ko je zdaj Slovenija pristopila European Union, veliko pozitivno, veliko kapitala je prišlo, boljše ceste, mi smo šli na Mađarsko čeri, mi smo šli Avstrijo čeri, čist einfach. To je zelo dobro, ne tisti čin. V Italijo smo šli za... Ja, smo šli tudi Italijo. V Italijo smo šli, pa je bila una trgovina zaprta, ker smo vedno levijske švercali v Jugoslavijo. A beš? Ja. Ni, nič. A ti si mislil, da je odprta? Jaz sem hotel Franku pokazati, kaj sem jaz kupil prvo Coca-Colo. Stari. Ja, no, ja, sej. Ne bom več rekel, stari. Ja. Tako čez meje v Ratečah, ne? Ja. Veš. Verjetno je že na 25 let zaprta, ali pa 30. Ja. Mogoče, ne vem. Frank, drugače, jaz non-stop razmišljam, ne? Ja. Ampak ti bom nekaj iskreno povedal, ne? Ok. To poletje je eno najlepših. Tako res. Tudi za nas, ne samo za me, pa tudi za mojo ženo in tudi jaz sem res vesel, da imam tukaj sina, se prenosi njega, da smo skupaj in s tebo in da sem tebe spet videl, da se spoznamo malo boljše. Je res nekaj bilo. In tudi smo pomišljali, ko smo bili na veselici tvojega četa, da za me je zelo, no mu rekel bi joko, pa sem tako vesel bil, da sem videl sestrične, pa tudi druge bratrance, sestrične, bil res za nekaj posebej, sem počutil se doma. Ker v Floridi, jaz sem Amerikanc, ampak je druge kulture. Tukaj se doma počutim.
So, jaz ne vem, kako bi drugače rekel, se jaz da malo Vse si lepo povedal. Ja. Dost stvari si povedal. Ciril, daj pokažeš, kakšno darilo smo dobili. Ja, čakaj, to bom pokrivce dal čez, zato ne bom zdaj kazal v kamero, ampak bom pa pojasnil. Ja. To se pravi, z Juretom sva šla, oziroma z Juretom pa z Mašo smo šli na 500 mil Daytone, smo bili povabljeni, smo se z veseljem odzvali, smo o tem tudi podcast posneli. In pol Frank pa Julie sta si nekaj tednov zapored vsak večer doma vzela čas in sta za nas pripravila album z našimi fotografijami, s posvetilom in zdaj morate tako razumeti, Frank pa Julie ne živita na telefonu pa na internetu vsak dan in da sta si vzela čas in spravila knjigo s posvetilom. A veste, to morate razumeti zdaj, tisti, ki ste na YouTubeu, mogoče je to vabilo vsem tistim, ki poslušate na audio platformah, da je tako lepo videti effort enega človeka, ki je želel ovekovečiti tistih nekaj dni na Floridi in da je to naredil na tak lep način, ki mu je izvorno tuj. Ta effort je meni spravil kocine po koncu pa že v oči, takoj, ko sem to knjigico v roke dobil. Mislim, Frank pa Julie sta šla delati print screene od thumbnaila na YouTubeu pa na Instagramu, zato da sta res dala vse v to, da bi prinesla en spomin za nas na papirju, ki bo živel za zmeri. Tako da pač in ti si dobil svojega in jaz sem dobil svojega in sem tako vesel, mislim, tega in to, da ste prišli v Slovenijo, da te vidim tukaj, ker te je v bistvu kar čudno videti tukaj. Kaj se dogaja? Ja. Tako da ful lepo, no. Ful sem vesel, da ste prišli. Gremo naprej. Štefan, hrana. A mi znaš našteti top 3 ali pa mogoče več hrane, ki so ti najbolj všeč tukaj? Kaj najrajši ješ? A bi znal izpostaviti ali ti je vseeno? Do you even care what you eat? Because I think you're on the fly the whole time and you just throw stuff in you and just go. Yeah. Kaj boš rekel? Kaj bo rekel? Daj, povej mi. Yeah, how is my food here different than And what's your favorite food? favorite Slovenian food? Yeah. The thing about Slovenian food is Slovenian food has a really small, they have like jota, like bled cake, and goulash, they say it's Hungarian, it's Slovenian. Gnocchi, a lot of this other food from around Slovenia, Slovenians make it better than the actual people, right? And that's, so I don't know, the food here is really good, really top. I've had the best pizza here, I've had the best prosciutto, the best gnocchi, the best, The best goveja župa. Dude, everything, goveja župa, Jota, everything. The food here is really good and it's, I don't know, made very, I don't know, every family has their own way of making it. So let's say you have Jota at one family's house, I go to my other friend's house for the weekend, totally different, you know what I mean? Mm-hmm. That's why I like the food here. I mean, also everyone knows how to cook, everyone. What do you do when you go to Kozina to work on a farm? What do you do there? I mainly help out my friends' parents. They're a little older, but they work hard every day. So I just wake up, get a thing of water, go to the chickens, give them food, collect the eggs, come back in, make a coffee, talk with my friend's mom, Katya. Shout out Katya. Then hey, Stefan, we need to make pastures. So I go to the pastures, hammer in the post, clean under with the weed whacker, clean the grass. Okay, then I come back, clean the horse poop. You know what I mean? Just whatever they need, they tell me, I try to do it, Ko smo tam bili, mi smo imeli sreča, je Katja in Abdul so povabili nas na kmetijo. Un konj, ko je ni mogel stati, pa je tudi Štefan pomagal čuvati konja. Štefan pa ga je dvignil. Ja. Čak samo! In pa tudi on tudi pomaga pri kuhinji, pa tudi pomaga, oni imajo kmečki turizem, pomaga. You do everything, sit down. Whatever they need, I do. Yeah. Kaj pa Ankaran? Ankaran je vinograd, delam tam je en mesec, 2 mesec. I go there, whatever they need, I cut the vines, Last time I was there, I was packaging wine, whatever. That's my new job now is Ankaran, vinograd. It's more like I just go there, it's fun, it's great, Koper. Hot as fuck, but it's beautiful there, I like it. Štefi, kaj pa, ko boš šel nazaj v Ameriko?
Kakšni so plani? Kakš delal v Miami, v Nikozine, zraven Boca Raton, Nikozine. Do Ankarana je 11,000 kilometrov. Kaj boš delal v Ameriki? I don't know. I don't know necessarily. I got to see when I go there what opportunities open up. But I think I want to work for myself. I think in America it's a lot easier. You know what I mean? To work for yourself, start a business. I'm taking a couple different routes that would work for me, like arborist, tree cutting, technical work that I could grow without the years, start my own business. One thing that's different, I guess, in Slovenia that I don't really know how to handle is word of mouth. So this country's small. If I do a bad job here, I feel like the Slovenians are going to pick up the phone. Oh, this Stefan guy, don't hire him. You know what I mean? It's tough to get a job because everyone already has their guy in Slovenia. In Miami, there's all these people from wherever, you know what I mean? They need a guy. They'll just hire whoever, you know what I mean? Slovenia, they're like, oh, I hired this guy. He's from the village next door. I only hire this guy. So that's, I don't know, that's one reason I think starting a business is easier in America. Not even just because the money, just because the people, they don't have established connections like here. Vsak ima enega, to je res. Ja. To je res. Frank, ko smo avtomobilski podcast, ne? Yeah. Daj povej, kaj v Opel Zafiri. Kako si ti videl našo Zavko? Well, kaj se tiče auto, it's awesome. Yeah, jaz se pričakoval, bom rekel, kar pa domače. Jaz se pričakoval na mehno škatlo, da jaz sem velik človek, bom komaj noter bil kot fičko. Ampak, je bil super auto, veliko prostora, vi ste prišli na Zagreb, ti, Maša, Jasmina, Štefan, vse smo avto šli noter, kombi, tudi naše, koliko smo imeli, 100 kg, koliko smo imeli predlage, vse šlo komod noter, klima je dalala. Jaz se pričakoval, mogoče malo bo počasal avto, ne, sem narobe. Prvič avto ima dobre horsepower, drugič, Juri got... Ja, Ciril, tebi sploh še nisem povedal. Ja, Juri ima got... Na benzin stop je cool vinke. This is Frank's corner. Tu je Giulio Vink. Škoda, da nimam Mijata, boš z mama noter. Ne, hvala. Ja, ker sem... Bo mojem žakelj meč, bom ko zelo, ko on vozi. Ampak zna vozi dobro, ampak jaz nisem... Zelo, ko on vozi. Ne znam, kako bi... Ja, super. Mami... Bruhat. Znam beseda, ampak tu je bi mama rekla. Moj oče reče kozlat. Kozlat, ja. Kaj bom rekel? Drugače ti nisem povedal. Je gas dober avto. Drugače ti nisem povedal, Cirila, veš, mi na vseh lepih cestah, ko smo se vozili, takih ikoničnih cestah, pa iz Tolmina v Idrijo, pa čez Gorjance, pa na Vršič. Pa Vršič. Posod je Frank dobil svoj Vink. A ga je? Najbolj ikonični moment je bil, malo smo bili že utrujeni, na Vršiču smo se spuščali v Trento in videl, jaz Frank se sprosti, lepo se pelemo. A v smer ste šli? Ja, čez Kranjske gore čez. In jaz vidim eno Vink, ki smo mi doskrat snemali in tako vidim, Frank uživa, relax, lepo se pelemo in jaz malo gas pohodim, Frank že malo pogleda, pa dvignem. Hey Frank, no hands, no brakes. Yeah, I know. Jaz sem se najboljše počival, ko je bila tašča. Ja. Jasmina mama je bila, ker ona bo sigurno zadavljala, če bo preveč hitro vozil. Pa sem vedel, da bom bolj počas. Imamo naslov za podcast, tašča ga bo zadavila. Pa sem kozlov, ko je Jure peljal. Oh, shit. Anyway. Štefi, kaj pa ti pa Zafira? Ja, dober avto, ima zelo room. Prostora. Relaxing, a lot of space, fast acceleration, you know what I mean? Took the corners beautifully, like you're saying. A ti imaš speed za auto? Do you have a driver's license? In America, yeah. Aha. Here I only drove a little bit on the farm, you know. A dobi Američan, a lahko tukaj vozi z ameriškim izpitom? Mednarodno. Mi smo še na AAA, ko tu je pri vas Amže. AMZS. Ja, mi smo šli, $20 daš, sliko zame ti dajo knjico, pa bi za eno dato dobro v po celi Evropi. Ja,
Konvencija je podpisana med ZDA in Evropo. Čakaj, Američan pride sem, pa tukaj naredi mednarodno. Ne. Mi da bi imel v Floridi. Ok, se mi čudno zdaj. Knjižna kultura velika dobiš. Ja, kam mi, Ciril. Ne, čudno je bilo. Po svetu imajo avtomobilske klube. Ampak konvencija je rekel, kot Amazon. Jaz sem mislil, da je on prišel k nam, pa da je pri nam dal. V Ameriki je njihov avtomobilski klub. Ja, sem AAA. Vem, AAA. Veš, kaj pomeni? Ja, seveda, ne. American Automobile Association. Ja, vidiš. Vse bo. Se sem rekel, tako je AAA. Ja. To vsak ve. Frank, ampak sem pa tja te pa še presenetilo oske ceste, ne? Nisem navajen. Jaz, ko sem bil lansko leto službeno v West Virginia, so oske ceste pa nimajo na stran, če boš prezgraben, ampak je dosti široko za 2 avto se posod. Tukaj pa nisem navajen, ko je cesta tako oska, če prideš še en avto, ali moraš iti rukvarc, ali moraš ma bolj na stran. Tu bi malo časa zdaj, da se prvadim in tudi je bi sigurno kakšna stara baba vozil v začetka, ker jaz nisem navajen. Se tako je vedno, tako se mi, ko smo prišli v Ameriko, si tudi ful bolj previden. Ja. Pa v bistvu so široke ceste, pa bi si mislil, da človek, ki se z Evrope prepelje v Ameriko, ampak to je tuje okolje, nima veze, kakšne so ceste. Sam ti moraš vedeti, Ciril, se si videl Frankovo ulico, ne? Če se peleš iz Uršnih sel na Laze, je cesta tako široka, kot pol njegove ulice. Ne? Ja, se vem. In da veš, v enem momentu se srečaš tam, se naša zafera sreča z lokalnim avtobusom, ne? Ja, seveda. In jaz sem rekel, Franko, ne skrbi, še vedno je dosti prostora za motorista v sredi. Ja. A tu pa bom rekel, za posluševalce, v Sloveniji, če mene vprašaš, vi boljši šofirate avte, ker imate prvič, morate imeti šolo, pa izpite, pa tu potrebate v Ameriki, je veliko lažje dobiti. Izpit je nič. Ti greš na parkirplac, pa parkir greš okoli pa konc. Dobro je, na način je dobro, ko mi nima birokracijo, ko mi imate, ampak na drug način, mi imamo veliko ljudi, posebno v Floridi, New Yorku, pridijo z tuje države, en dan jahajo konje, drug dan imajo šoferja avto, pa se tudi malo bojim. Ti si videl na 95, ti hočeš furati 160, nasproti ena stara, eden vozi, pa vozi 40 km. Tu ne bi se nikoli v Sloveniji zgodilo. Če se zgodi, čist pa malamo. Tu vidim, na način je tukaj je boljši, da ljudje bolj znajo avto voziti. In vi tudi, mogoče je, it's a pain in the ass, maybe, ampak vi imate avto inšpekcija in vaši avti so zmeraj top condition. Pri nas v Floridi ali tudi druge države, eni avti so mogoče z duct tape skupaj dan. Jaz se hecam kot rečen, ampak jaz sem že videl, da imajo avto lim, da komaj drži avto skupaj. Tu je na način slabo. Nimate tehničnega pregleda. Vi ste mogoče malo prestrogi, mi smo pa malo nestrogi. Se razumete, kaj mislim? Ja. Kaj misliš? What do you think? In Florida, yeah, there's messed up cars. People mod it. You're trying to sleep. You know what I mean? You hear 3 a.m. every, a couple times a week. And then there's all these guys with the trucks. And they take out the catalytic and it's just blowing black smoke. Yeah. They roll up next to you. Black smoke, you can't see anything. It's crazy. Yeah. Ampak tu pa bom rekel, vi ste oba videla, if you want to drive a dually, you can drive a dually. Freedom. You can I've seen no dually in this country. Imajo? Ne. Tu je na način ima boljša svoboda in tisto. Posebno, razdaljave tukaj so mehne. Mi gremo na vikend, je 300 km, jaz grem po šihtu, pa sem tam. Tukaj moraš dvakrat malo pomisliti, da je še taka daljave. Ej, koliko pa stane izpit v Ameriki? How much do you need to pay to get the license? Do we know? Couple hundred. No, not even. Ne vem, ni velik. I don't know. Mogoče $100. Če si 18 let, tak ti samo like 20 almost. Nadiš izpit na kompjuter, ko da nadiš, pa ti oči pogledajo, pa avto skoči za par minut, but that's it. Easy. When I did it, I went to a private company because if you go to with the government, there's like a waiting list. There's like a little bit of time and it's like this and that. But there's private driving not schools, but to get your license. And they do the test for you and
it was easy. I feel like if I gave the guy a $20 bill before I started driving, I was like, I need a pass. Prestige would face it. Oh, okay, no problem, you know. Here's put it in the book. Here's my driver's license or whatever. Start driving. Maybe a little exaggeration, but it's an exaggeration. Dela za državo, stari. Ja, Štefi, pol ste v Ameriki tudi malo Balkanci, ne? Yeah, malo. Classic. Everything's private, even the driving lesson to get your license. It's like, come on, it's. Zanimiva je zgodba, ko je šel on prvi avto kupiti. Kdo on? Štef, tvoj prvi avto. Kakšni kondiciji je bil tvoj prvi avto? Kupam. Tvoj avto, ko si ti naprej predajal, ti si kupil. Tvoj prvi avto. Toyota Corolla 2006. Ne, ni bila Honda. Povej Cirilu ono Honda, ko si šel kupiti. About the technical condition of your first car. Oh, fuck. No, that was my second car. Before I came to Slovenia, I would buy and sell cars with my friend, Anatoly. And then the first car we bought was actually great condition. Bought it for $800. It was a Toyota Corolla 2006. Beautiful car. Toyota je vedno safe nakup, ne? Yeah, it didn't work though. So we pushed it home. Sam ni delo. Interior, no, it was perfect. Interior clean, everything clean. You know, we just pushed it home, worked on it, found the problem, fixed it easy. The second car we bought. How much did you put down? We bought it for $800, sold it for $3,000. Oh. But I don't know, we put in a few $100 worth of, work, you know what I mean? Parts. Could be a side hustle for you, huh? There was a side hustle, but it's not I'm not a mechanic. I'm not patient. It's tough. It's real work, The second car we bought, this is a shit show. All right. I was my, yeah, pizdaria. There we go. I was going to ask what the... I znam. Besede zna, ja, prave, ja. Me and my friend Anatoly, same guy, we go to 4 hours north, central Florida. And Lee's Orlando, no? Yeah, northwest of Orlando. Like, we go to the trailer parks. We go on Facebook Marketplace. That's what we do. Go on Facebook every day, check the cars. Okay, good miles, cheap price. And we see this car. It seems pretty good. We go there. We end up going there at night. So we go there. And the guy kind of like lied on the listing. Like he said, this, and this is broken. We're like, okay. We go there. He's like, okay, by the way, no power steering. Windows don't work. Like this guy had a dog. I think he just let it live in the cars. There was all sorts of mess on the floor. Like we had cleaning this car was a mess. So then when we're 4 hours north of where we live and we have to drive this car back, no license plate, no power steering, no catalytic converter, no exhaust. So it sounds like a sports car, but it's a Honda from like the 90s. We drive it back, and it was crazy. Like my friend had to drive behind us, so no one could see the license plate wasn't there. And then I don't know. It was an adventure to say the least. Oh, study. Only made 100 euros off it. So it paid for the gas, paid for the food, but we broke even on the car. We just got a free trip. Oh, you got a story for it. And a story. Ja, fajn. Frank, daj mi povej, kakšni so bili ta prvi občutki, ko si prišel po tokom času v Slovenijo? Česa si se najbolj veselil? Ljudi, verjetno, ne? Ja, well, familija. Posebno, jaz imam največ stika z Juritom in Helena. Sestrična tvoja. Najna sestrična, Ko sem rekel, jaz sem rekel po slovensko, it was really overwhelming feeling, especially, with the welcome, ko sem sprejeto dobil v Zagrebu in pa ko sem prišel, posebno Novo mesto, ko najbolj poznam Novo mesto, I was overwhelmed, vesel, overwhelmed, sploh nisem vedel, kaj reči. Brez besede. Pa dolg časa tudi svojega sina nisi videl, ne? Ne, that was skoraj 2 let. Ja, zelo zanimivo. In tudi mi ne govorimo toliko, ker on pozabi telefon dvigen časih. Aha. Ja, da Štefov screen time ni velik. Ne. No, Juri, a je še moj sin živ? Jaz sem večkrat mogel poklicati, ker meni žene, tvoj sin, in mene zdaj poklical, tvoj naš sin, no, tvoj tvoj sin. Pa sem Juri te poklical, sem poklical Štefana. No, but it was super. In jaz sem res, prvič sem ponosen, ker on je, nisem v slovensko se naučil malo, on je tudi
čez ene 6 mesecev je mi rekel, nimen denarja. Kjer sin ali čirka reče, ne pošlji mi denar. On je imel 6-7 mesecev, rekel, jaz nečem tvojega denarja. On je da zaslužil na restauraciji, da plačal si vse. So sem zelo ponosen na njega. Pa za me je raz posebno tudi za Julie, ker 4 otroci so bili tukaj, ampak mi smo zdaj z njemu tukaj, to je res super special. Ne znam drugače povedati. Pa najmlajši pa jaz se upam trditi, da je tudi najbolj tough, ne? Ja, se je Štef je kar zajeben, ga vidim. Štef je kar lik. Štefuc je pa šesti wrestler na Floridi, ljudje je drugače 6. rokoborc, ne? A res, kaj? Ja. A si res? Ja. Veš, koga jaz včas gram Štefuca? Ja, on pa pomeni, on si pa spuca čevlje s tabo. Ja, on me pa zmeče. Ako povem, kako tu igra rokoborba. V Floridi, correct me if I'm wrong, v Floridi gimnaziji imajo rokoborbo in pa tekmovanje. Približno v Floridi je 12,000, ko tu dala ta šport. In on je šel na občino, on je mogel 3krat zmagati, pa šel za floridske tekmovanje. Oni povabijo približno 600 od 12,000 na tisto tekmo. In pa daje tekmo na vage. In on je njegovo divizijo dobil 600. So it was really good. It was crazy. I mean, the competition was amazing. Have you ever tried other sports than wrestling? Yeah, I did. I first started sports, I guess, in middle school. I was in band. All my siblings did band, so I learned the trumpet. And then my friend, he was doing cross country, like long running. And this is like one of those sports people are like, all right, you do cross country. But it was fun, we run around. And then I found wrestling, and I was like, okay, this is better than cross country. And I kind of just stuck with it. And I guess through wrestling, a lot of the teammates I had, they play football, they play other sports, and they're just good at it. So I guess because of the competition and the people I was surrounded with, I played soccer a lot of Brazilians playing soccer, basketball, like these sports mainly. All right. Also jiu-jitsu and, I don't know, like combat sports I did for fun on the side. This is the stuff I'm more interested in. Okay. Couple på stange. Stanga, yeah, tudi. Via, like, calisthenics. Rock. Good dog. The MMA guy? I have a friend here, trains MMA. I trained a little bit here. Not as much as I wish I did, but I train in Črnuče, TNT. Best gym in Slovenia, the best. TNT Črnuče. Shout out. You got to shout out the boy. Evo druga položnica. Another, yeah. But yeah, good gym there. Great guys. Train jiu-jitsu there a little bit. Kaj sem te hotel vprašati, to sem prej pozabil. When you came to Slovenia, how do you feel you were received by the people and by the environment that you came into? Well, that's a good question. I mean, I was received very well. I mean, people took me in. Jure, I was like, same as my father. He come to the Zagreb airport. My brother, Jure's there. It's like a wonderful party. Oh, wow. And, like overwhelmed by how beautiful, the country is, driving through the countryside of Dolensk. But the people, they took me in pretty well. I mean, after a while, I kind of realized Slovenians, they ask you like the same questions, at least for me as an American. What are the questions? We're like, they're surprised. Like I try to speak Slovenian in the beginning, like pretend I'm like, Slovenian, one of these people, but then like they catch on. Odkoci? They're like, they figure, like they sniff me out, and then it's like, oh, Odkoci, oh, it's Miami. Oh, Miami. Like, welcome to Miami. Yeah, when you tell people you're from Miami, like it could be anyone. They're like, oh my gosh, Miami. Because there's all this film, there's all this culture, there's all this like, you think of Miami, you think of palm trees. What do you think, when I say Miami, what do you think of? Different. I don't know. What? Like I live 70 kilometers away from Miami in Boca Raton, and I don't even live in Boca. I live in Sandalwood. So what I think of Miami is like cocaine, fraud, and traffic. You know what I mean? I don't like. There's not much. That's what the city was built on: cocaine and fraud. Well, that's true. Now it's become trafficked. It's like everyone moves there, and there's no space to live. There's no breathable like. Here, you could just drive out of Ljubljana 10 minutes and it's nature. You don't have that. You're surrounded by a swamp and an ocean, and it's just like a strip of urban whatever. There we go. Štef just joined the podcast. Well, no, I like to add on to that. On your pro način, imate lepi kraj, slabi kraja.
if you're into shopping and glamour and you know, movie stars and tako, čudovite hiše, odlična restauracija, ampak mi, ko tam živimo, moramo tam delati. Jaz delam odlično, ampak Keller ne bo tam živel. So imamo slabo, imamo dobro. You know, Miami's a fun place, ampak jaz, cela familija, mi uživamo bo naravo, čim več mi gremo gozdo. Jaz ne bom rekel, da je slabo Miami, ampak če imaš tisti rekel, življenje. Mi imamo radi bolj tiho življenje. Ej, še eno stvar, ki bi jaz rad povedal, eno zgodbo iz lanskega poletja. Jaz sem bil glihen tak čas ali pa mačkan kasneje blazno nervozen, pa hkrati tudi blazno ponosen, zato ker pazi to. 2 brata, ne? Eden mu je ime Štefan, drug mu Tomaš. Ne? Road trip, boš to povedal. Prvič road trip. Kako sta se ona dva odločila na low budget spoznati okolje, v katerem sta živela, široko okolje. Ne? A Slovenija, govoriš pa kle okrog? Mislim, štartala sta v Sloveniji, šla sta na Hrvaško, v Črnogoro, Kosovo, Grčijo, Romunijo, Bulgarijo, Mađarsko, pa nazaj v Slovenijo. Serbia. Every Balkan country but Turkey. I don't count Turkey. Kako sta pa potovala? How did you travel? First, Croatia, we had these bikes. Like I found this, we found these bikes in the trash and put new tires in them, took them down through Reka, the Zadar island, hopped a little bit, but the first part was just bikes. And then we left the bikes in splits. We just abandoned them. Whoever takes them. And then we started going with Autostop and Autobus from there. Ampak pazi to. Kle zgodba dobi novo dimenzijo. In ona dva se varno vrneta. Ja. Vmes je bilo v Romuniji. Kje si vzel mikrofon? No, Bulgarija, Sofija, takrat, ko so protestirali proti državi. Ne? V Bulgariji so bile hude demonstracije proti vladne. In zakoraka Štef in demonstraciji, prime mikrofon in še on svoje pove. Kdo je rekel, who said drain the swamp? I said that. Everyone loved it. I mean, there's a swamp. Taka budala, stari. Bulgaria has a swamp and it needs to be drained. You know, there's corruption. You know, you can't disagree with that. But there's good news. Modelu leti na štopu državo. Pa so demonstracije, pa za grab Mike. Moje žena. To je potreba pucati. But yeah. Kjera si ti budala, stari. No, I love it. I tell the people it was, we need to, because me and my brother were just walking around the city. We see like a group of people signs and like they're walking towards the Capitol. And we're looking around like, should we follow them? Let's follow them. So we go to the statue. And then there's like the statue of a horse or something. And then there's all these people surrounding cameras and this. So me and my brother hop on the statue of the horse and it's like above the whole crowd, right? We could see everyone. And then I'm talking to guys like, what is this about? Like, we're trying to figure out why there's a giant protest, you know, and then the guy's like, oh, there's corruption here and they're trying to switch to the euro and something about money and they don't want this and that. And I was like, okay. And then, so the guy explained it to me right there. And then I see the guy in charge, you know, he has the microphone. He's telling the people to go up and I was like, sir, I'm a big fan. I'm here from Miami. I really want to talk to the people, give my opinion. And he's like, I mean, he's from Miami. All right, go. And then, you know, at the end of the speech, he gives me the microphone. I say my speech, you know, about ending corruption, draining the swamp. And then, but I told him, we got to drain the swamp, but there's good news. There's fertile soil underneath the swamp and we could farm it together. And at this point, everyone's happy, you know, like God bless Bulgaria. God bless Bulgaria. I said stuff no one disagrees with. I didn't know what I was, you know, advocating for, but you say stuff no one can disagree with. On bi mogel politik biti. On je veliko je rekel, pa nič je rekel. In pa mi tu gledamo, sem rekel, shit, ena ura je Bulgarija, pa mora protestirati, tu najde. Se zavideti Bulgarije, pa tu se znajde. Pa kaj bom jaz rekel? On me rekel, ti si v Sloveniji, bila vojska, pa kaj bom jaz odgovoril? Jaz sem tudi kakšne take neumne spotoval. No, pa na naslednji highlight tega potovanja, jaz jih pričakam v Ljubljani. Ona dva prideta malo utrujena, malo lačna, sem rekel, kaj bomo zdaj? Zdaj gremo pa na ranč, ne? Ja. In zavijemo Hrokiju na ranč, ne? In jaz razmišljam, pa ona dva sta zdaj bila po Balkanu, ona dva sta skozi jedla neki kotlovino, čevape, pleskavice. In ona dva naročita čevape.
double porcijo čevapov in se Tomaž od Štefana brat usede in prereže prvi čevap, da v usta prav. Makle so najboljši čevapi na Balkanu. Shout out to Rok. No, Rok is the best cevapi. Yeah. Slovenia is the best burek and cevapi. I went to Sarajevo, it's good, but Rok cooks it the best. You know, if you go to Sarajevo, it's a little dry, you know. The meat, it doesn't have like the pig fat. It doesn't have the greasy stuff, you know, you want in cevapi. Mi bomo internacionalne nemire sprožili zdaj. That's it. International incident. Jutri z Bosno si poklicali. Ja. Pošelj Štefana čevape. Ne, in da noš mislil, da je konc zapletel. Pa jaz dobim telefonsko vprašanje od obeh bratov, ki bi splezala na Triglav. In prav gre sta pa dva fanta, ki sta celo življenje doma na Floridi, na 0 metrov elevation, ne, se odločita splezati na Triglav. Ne. In mi vreme pogledamo in tisto jutro sem bil pa jaz blazno nervozen, zato ker sem vedel, Štefan je, oba sta dobro pripravljena. Spremna sta, ja, sej to. Ne, oba. Ampak problem je ta, ker Štef je dober v borilnih veščinah, z višino pa ni najbolj na ti. Ne. Ja. Po drugi strani mu pa zraven svojega brata Tomaža, ne, ki je pa adrenalin junkie. Ne. In jaz imel zabičem. Zadnji del vzpona iz Kredarce na Mali Triglav naprej vzemta si samo varovalni komplet. Čelade sem ima jaz zrihto, vzemta si samo varovalni komplet. Ona dva sta šla iz doline Krmen. In super, dobim je sliko nadponosen. Čestitam za vrh Triglav. Nadponosen, pa prideta pa v dolino, pa prav Štef men. Veš, jaz sem se prevezal, Tomaž se pa ni hotel. Tomaž was climbing free solo. Ne? Yeah, it was. Yeah, I like adrenaline, but my brother, he likes it in a different form. He was doing it raw dog, Triglav, no clip in. I was scared a little bit. I was like, Tomaž, clip it in, like, but he was like, no, don't worry. And I don't know. Eventually, I stopped worrying once we got off the mountain. To je ta mladostniška samozavest, ki je dobra, ampak je lahko tudi slaba. Ne? To je tudi pomoram reči. On ne more nakoli brata predal nekaj. Kaj je med njimi? On je nas poklical. Govoriš Tomazom, da bo se ne splača. On bo mene poslušal. Če ne ga ni poslušal, tudi mene ne bo. That's like the only time in your life you called me complaining about something. Tomaz, Yeah. No, it annoyed me. I spent 15 euros on the clip to rent it. I gave it to him, Tomaz, you're going to wear this. And he's like, He no. wore it. He wore it. He never used it. It's like, and yeah, I don't know. It was great. Sam Tomaž, jaz sem ga gledal, ne? On ima ta slovenski športni nastavek. Tu si lahko Frank ponosen. Ne? On ima te gene, jaz sem ga gledal tudi, kako se on premikal po hosti. Ne? On res ima in imam občutek, da če je on dober v rokoborbi, Tomaž bi bil res dober plezalec. In mislim, da ga tudi hribi vlečejo. Ne? Ja. On je pri skautah, on je bil tudi inštruktor da plazajo tisto steno pa tako. So, tu pa mora še ena zgodba, pa več imamo časa. Ja, daj. Tomaž me je vprašal, v Boca Raton se je stavbo zgradil, veš, kako se reče, tista crane? Ja, žerjav. To je velik. Žerjav za gradbeni žerjav. Ja, enih 120 metrov vsak. In je rekel, kaj pa če bi šel tam gor? Pa sem lahko počakal, vprašal. Pa grem na službo, pa klical mojega kolega, ko je šerif. In rekel, bom ti dal 2 govorja. That's cool. Na druga stran, to je felony. Okay. Jaz sem pa bi Tomazu povedal, ni nič rekel. Pa grem zjutraj stanem ob 3 zjutraj, pa gledam moj telefon, pa vidim video, it's like shit. On je šel čisto, je čez zid šel, pa kako se reče, za Božič. Ja, za Božič. Je šel pa noč 120 metrov. Why? Tam je bilo, pa sem hotel do vrha priti. So he's crazy like that. Prej smo se peljali v avtu, pa je tako na dober način, da ne boste napačno razumeli. Your dad said, I can't change Stefan. If I'd want to change him, I'd have to shoot him first. There's no way he's going to talk you into anything because you have your head ahead of your own and you're going to just do what you will. Yeah. I feel like also. So, yeah, that's... Hey, yeah. how did you decide, or when did you decide enough
Slovenia, I'm going to go back now? And what was the main reason you're not going to stay longer? I mean, I was originally planning on living here a year, maybe a year and a half, and I've been here longer, you know. I feel like if I didn't have my friend on the farm, I'd probably already be back, honestly, you know. But what made me want to go back, I don't know. I always hear a lot, like, and things were getting interesting, and I was making moves, and I got a job, and this is new, and this is new, and this is new, and then eventually I got to a point where like everything kind of kept the same pace, I guess, and I don't know. I plateaued here, you know what I mean? Done it. And I saw a lot, and there's not much room for me to grow necessarily in the ways I want. So that's kind of what's making me want to go back more, is the fact that I could go back to America. I could buy a car and drive, you know, I could do more things. I could help more people, because in Slovenia, the problem is everything's already really good. There's nothing to fix for me, you know, like what can I fix here? Jaz mislim, da bi ti lahko še kaj popravil. Jaz tudi mislim, da bi ti lahko še kaj popravil. You can fix some stuff also in Slovenija. Škoda njega zjebe papirologija. Ne? Ja, on se ne marja se s papirji ukvarjati. In pa reš nazaj bo spizno. Documents. I mean, birokracija. Oh my God. Well, yeah. Cellulato something. Well, no one is here. Yeah, the bureaucracy here is, it's like you get one piece of paper, you have to go to a different office, you go there, and you go there on time. It's like a Wednesday at noon, and it's like, oh, sorry, they're on a 3-hour break. Because people here could just take a break 3 hours in the middle of the workday on a Wednesday, and then, I have to go to work. To so ti občinski delovni časi, ki od 1 do 3 zaprta, pa od 11 do 3 pa to. Ja, sam da veš, nekaterim ljudem to je nerazumljivo, zato ker pač določene stvari, ne, sej imamo tudi mi zdaj primer, pa ne me tudi narobe razumeti, ampak naprimer turistični Bovec, to soboto smo bili mi, ti pač kruha ne moreš druge kupiti, kot na Petrolu, ne. In veš, enim ljudem, ki tu pridejo iz držav, ki pač takih omejitev ni, je to praktično nezaslišno, ne. Pa ne govorim za nas, mi smo vedeli, koliko je ura, pa tudi jaz mislim, da vsaka trgovina res ne rabi biti v nedeljo odprta, ne? Ampak da imaš pa ti eno tako frekventno turistično območje, pa da imaš čisto vse trgovine pa zaprte, ne? In pa je problem, ker pa tam nastane prometni zastoj, ljudje so nervozni, ni kje parkirati, en Petrol je odprtu, ne vem, hočeš hladno vodo kupiti, ne? Pač. Pa cena gondole na Vogu te je tudi malo presenetila. Ja, res me je malo presenetila. Mislim, sej razumem, da je, pa Vogu je, by the way, super destinacija, lepo za videti, ampak čudovit je Vogu. Yeah, it was amazing. Ampak cena gondole je, pa bom rekel, zelo švicarsko-francoska, ne. S tem, da na Voglu prideš 1500 metrov visoko, na Gildemidiju pa 3800 metrov visoko, ne. Pa mislim, da tudi sam inženirski podvig je bil tam malo jači, ne. Cene so pa tam, ne. Res me je presenetila, ker... Se vem, malo te provociram, ampak se vem, se spomnim. Ne, tako kakšna cena parkirnine, ne, mi, ki se radi pritožujemo nad sosednjimi državami, sploh nad našo južno sosedo, kako cene podivjajo v turistični sezoni. No, pejte malo po turističnih krajih slovenskih parkirnino plačati, pa boste videli, da... Ja. Ali pa kakšno rundo pijače tako na takmu lepmu kraju, ne. Pridemo tudi na hvarske cene, tudi v Sloveniji, ne. Tako da nismo nič manj krvavi pod kožo, kot je druge, no. Je pa res, da imamo lepo deželo, to pa jaz vedno pravim. Frank, koliko je mrzla Soča, povej? 8 stopinj mogoče. Ampak sem plaval. Mrzlo. Zelo mrzlo. Meni zelo 10 minut sem se skočil. Si moraš vzeti čas, najprej z gležnički odstopiš, pa te bolijo, pa greš ven, pa greš nazaj noter, pa do kolenčkov, pa moraš imeti ta hud moment, ko jajčka zmočeš, ne? On je pa skakal iz skale dol, je še skočil z parkati. Ja. In Štefan je pa malo pretiraval z ohladitvijo v Soči, ne? Ja. Štefan, on sploh ne ve, kdaj je mraz. Štef je pač, on je izklopil termostat, ne. On je izklopil termostat, pač temperatura ne postaje, pa se mi usedemo v Zafero, ne. Zafera je bila parkirana na soncu, v dolini Soče je bilo 36 stopinj, ne. V Zaferi je plus 45 in jaz gledam Štefa in on oblač flis. On oblač flis in se zapre dokle gor, ne.
In pridemo mi v gostilno, je on še kar v flisu. In se malo pred mostom na Soči v gostilni vsi tako obrnejo in gledajo Štefa. That was funny. Jaz začnem, kopo se v Soči. Štef se mirno sede, ampak si se segrel pol, ne? Yeah, it was cold. When I got out, I was cold. I needed to wear a jacket. It was hot, but I was, 2 jackets and pants. Yeah. Podhladitev sred poletja. Podhladitev sred poletja. Ja, dobro, imamo še kaj za povedati. Veš, kaj bi jaz še vprašal Franka, ne? Dej. Frank, tvoja služba je prvič zanimiva, drugič sigurno tudi stresna, tretjič zelo odgovorna in pa četrtič na nek način nenavadna. Daj mi povej še prosim za naše poslušalce, ki so tudi na nek način tvoji fani, kaj mi veš povedati, kad ti jaz rečem Emerson Fittipaldi pa Lionel Messi? Okay, za Fittipaldi, to je bilo pozabno katero leto, ampak jaz sem bil takrat, nisem bil šef, sem bil nižji šef. Čisto, jaz sem bil srkanak za imigracijo, pa ko sem en dal čine, so rekli, bomo te pomaknili dol spodaj, boš ti carinstvo dal, mogoče en mesec. Enek 10 zvečer, benga šefa, jaz sem edini na celo letališče, da dobim klic. Sir, we have a problem. It's like, oh shit. Okay, what's the problem? Well, we have a plane with a Formula 1 car engine, and they have no papers. I'm like, yeah, okay, what's the problem? Just put in a warehouse. We'll figure it out later. No, it's Fittipaldi. I'm like, oh shit. I'm like, Dirko Maja, čez 8 tour, medzi Indianapolis, ne vem kaj, pa je tisti motor bil koliko, $4 milijon, papa, pa ne morem ga spustiti. Papa sem klical, papirje ne moramo najti tu, pa treto. Papa sem jaz enega muhu, sem skupaj dala, sem nagal Barno, on je že 20 let v službi. Je imel izkušnje, ne? Yeah, what do we do? It's like, ne moreš spustiti motor. In sem rekel, prosim, pejdi tam. Papa je šel v avto, je skočil, je šel tam. Niso papirji. On broker, ko tu pomaga familiji, pa sem papirje naredil. Papa sem nazaj poklical, prosim, vzemi kangla za smeti, pa se ven dej. Pomorte mu en papirje ven vrgo. Od Emersona Fittipaldi. Hvala Bogu. Od Fittipaldi tima. Tu bi ne novice, če je snap motor pustil, da mogel takrat dirkat. So, yeah, tu je. In kaj se tiče Messi, Messi je zdaj football klub Miami, ampak oni ne igrajo v Miami, oni igrajo pravzaprav v Fort Lauderdale, malo sever letališče, na drugi letališče. In on večkrat pride k nam, skozi, ker oni neče potovati, ker novinarji čakajo pa tu prijatelj. In mi smo šli gor enkrat in, bo prišel za avionete prvič dol, no problem. Pa pride en, bom rekel, hlapec, ampak ne vem. Prosim, on sme za avionete, zakaj ne? On mora te čevlje nositi. A Messi? Messi. Sem rekel, ne bom te pustil na avion. Papa sem mojega šefa pogledal, papa je mene pogledal, kaj boš najedel. Sem rekel, fajn, če te, meni je seno, papa, papa smo prišlatili, pa smo pustili. Pa je prišel dol. Ampak prej kot tole, zdaj se spomnim, ne vem, kako bi to zdaj povedal, bom paziti. Recimo, ko ti prideš v Ameriko, rabiš viza. In on je mu več vize, ampak ni mu ta prava viza, da bi špilal. In bedin to ni najdel, jaz sem glih slučajno opazil, pa sem moj šef rekel, hej, on nima ta prava viza, da bo špilal. On lahko samo pride na obiske, pa tako. Pa on je rekel, oh shit. Hej, to ni moj problem, tag, you're it, to je tvoj problem. On je drugega šefa poklical, na zadnje Washington poklical, pa 2 dni so odvetniki sem pa tja, pa je mogel ta glaven Secretary of State mu hiti dal vize na telefon, ko pride. Če ne, bi mogli tehnično bi mogli zdaj vračati. Smo to popravili. A veš, kako imamo Slovenci natančnega carinika tudi v Ameriki? In veš, kaj je pa najlepše, ker ne dela razlik. Messi nima ta pravega papirja in takoj prav. Ja. Če bi moj šef rekel, pusti ga noter, dobro, pusti ga noter, pa bo tvoj štampel, ne moj, jaz ne dam moj štampel. Eno osebno vprašanje. Ja. Lahko ga tudi na službeno obrnemo, ampak čisto tako osebno vprašanje. Srečo, videl si Messija in Ronalda? Obedva.
Kateri je bolj prijazen? Oh, I might get myself in trouble with the crowd. Če bi šli na veselico, ima pivo spit, bi se sigurno Ronaldo zbral. Ok, drugo ne bom rekel, kaj mraz imam v glavi, ne bom rekel, ampak tako bom rekel. Ok? Vse si povedal. Zanimivo, kakšne ljudje sveta vidimo. Slabe, dobre, se med mes vidimo. Messi na travo, Ronaldo na per. Frank, pa eno tudi še tako, recimo, vprašanje, kakšen ga bo tudi razburilo, mene to ne razburja, ker imam en svoj pogled na te stvari, Okay. pa kakšen drug tudi. Kako je pa po Sloveniji hoditi, tako pogrešaš pištolo? Ko smo šli na avion v Miami, jaz sem dal moj kufre na vrkar, pa sem tako naredil, ker jaz nisem hotel, da en vidi, pa sem se požalil, reči, no, ti nisi Nisi oborožen. Ja, pa en teddy me zjelo, ker sem se enak počutil. Jaz ne, da se bojim Ameriki, ampak mi imamo pravica in tu je cool vzorovanje. Hvala Bogu, da zdaj že 30 let nisem bil v Avstraliji, ampak ti se smeješ, ampak tu je velika odgovornost, ampak tudi privat, ne škoduje, da imaš. Vsak na novici reče, Amerikanci se streljajo, tu je mogoče čist mehno procent, ampak če si ti glik tisti situaciji, to ne škoduje, da si obrožen malo. Se malo enak počutim. V Sloveniji se počutim varno, mogoče par naselje bi rajmo pištola, ne bom rekel, katere, mi se vemo, kdo so. Dobro vemo, ja. Ja, ampak zdaj nisem že par tednov, bo težko med ko nazaj pridem, da mogu dati pas, pa pištola, pa se to bo težko zdaj, čez 3 tedne, ker jaz to je prvo želanje, ko delam, da sem si vzel 3 tedne skupaj. Jaz pa vzem en teden tukaj, en teden tam, zdaj 3 tedne skupaj zame je nekaj novo. Jaz vem, v Sloveniji vi imate 4 tedne, 5 tednov, veliko več dopusta, da bi tako imel. Jaz imam 5 tednov, ampak moji službi ne bodo dovolili, da grem v tujino 5 tednov. Posebno na moj način, mi moramo se tu prijaviti preko gremo. A zdaj si mogel prijaviti? Kaj ti moraš prijaviti, preden greš? Kako mi zdaj povedal? Naši službi imamo, ko mi dobimo informacijo, je navadna informacija, pa tajna, bolj tajna, še bolj. Jaz imam to tratu, ne bom rekel. Stopno mene eno leto ga zaskujejo, ga se sede sprašvati, oni ga 20 let nazaj sprašvati, kakšen sluši, pa če si je ok, ti dajo tisto dezignacijo. Ja, ti imaš stopno klasifikacije, ne? Zelo visoko, ne bom povedal točno, katero imam, ampak imam zelo visoko. In če imaš eno menko mojo in mojo in več, moraš en mesec prej prijaviti na kompjuter tipkaš, kam greš, kjero državo, koliko času tu potretu, ki bo stanoval. Pa jaz sem dal Slovenijo, nisem nič slišal, ampak oni kontrolirajo, če bi jaz rekel Rusijo, bi sigurno bil telefonski klic, hej, zakaj greš pa tu potretu, mogoče bodo rekel ne, sigurno bi rekel ne, in tako gre za služba. Dobro. Yeah. Pa ne smeš povedati, da si v Istanbulu skoraj v vrata za Iran zavil. Da se ne, hecali smo se. Ja, mi smo šli na vrata, jaz pa Drew smo takla, pa sem šel tukaj, pa sem pogledal, it's like Tehran, Iran. I'm like, oh shit, to niso to pravi vrata. Tu bi bil raz problem. No, po angliško, we always joke, people ask me a question, and jaz odgovorim, if I tell you, I have to kill you. Says had sem, ampak velik stvar jaz v moji službi vidim, tudi moje žene tam v kotu, tudi ona ne ve, kaj 100% kaj jaz delam. Jaz delam Messi, Ronaldo, pa tako, ampak tudi veliko tako vidim, ko ne morem govoriti. Ja, jasno. Frank, če bi ti zdaj rekel, izber 5 najlepših stvari, ne 5, tu je preveč, eno najlepšo stvar, ko si jo videl v Sloveniji. Kaj je to? Soča, Triglavska severna stena, Kapitel? To prvo bom rekel, tudi če ne tisto, kaj si naštel videl, jaz sem zame, pa za Juliju najbolj važno, in da sem tebe videl in familijo. Tvojega očeta, pa še par neke familije. Tu je za me top, tu smo prišli. Vlog je bil čudovit.
Saj je bilo dobro, ampak vrgo gas nekaj posebnega, ko jaz nisem nikoli bil. Super. Kapitelj zame je bilo zelo čustveno, ker moja mama je bila tam v cerkvi dolgo preko še Ameriko salila, pa smo šli. Ne vem, če tu kako se reče coincidence? Na ključe ali nekaj. Ko smo šli noter, vroče, benga vetra, smo šli noter kapitelj, pa kar nekaj je začela sapa veter, pa ko smo šli van, je pa odpustilo, ne? Ne vem, je mama gledala nas, jaz sem čutka, da je moja mama nas gledala, mogoče sem nagobe. Sam je bilo res čarobno, ne? Za me je bilo res nekaj posebno tista cerkva, ki je sve moja mama in tudi tvoja stara mama, Mici, je tam vsak dan hodila in zelo pomembno za me. Drugač, župnija kapitel, na internetu imate urnik maš, mi smo hoteli maš, imate pa samo na papirju na vratih poletne termine. Dajte tu malo online spraviti. Mi smo hoteli, jaz sem hotel Franka maš pelati, pa ni šlo. Ne? Ja. Ni šlo. Ne, smo prišli tam, ni bilo župnika na počitnicah. Maša sem zelo komore na dopust. Normalno, jaz sem na internet pogledal, kdaj je Maša. Ne? Ja. In tako da do Maše nismo prišli, je bilo pa res čarobno. Ne? Tukaj Frank pravi, če ne bi bil zraven, ne bi mogel verjeti. Mi stopimo na dvorišče cerkve. Vroče, zaznort, pridemo not v cerkev, tišina rata. Se veš, ko prideš v sakralen objekt, ali verjameš ali ne verjameš, tu sploh ni stvar debate. Pač sakralen objekt in ima eno posebno energijo. Aha. Tu vsi tisti, ki verjamete v kakršnokoli obliko Boga ali pa verjamemo, pač je en intimni prostor, ko se malo v dušo pogledaš. Ne? In se mi vsak usedemo v svojo klop in enkrat rača čista tišina, ampak tudi čista tišina v cerkvi pričakuješ. Ampak pa začne pa čez priprta okna pihati tak lahek vetrček. Jaz se tako zdrznem, pogledam okoli, Frank je bil pač v svojem elementu, roke skupaj, je bil v molitvi. In naenkrat Frank pogleda okrog. In jaz pogledam Julie in naenkrat Julie pogleda okrog. In je bil res tak, magical moment je bil. Ja. Težko razložim. Ja, pa nisem vsak dan jaz v cerkvi. Mogoče bi mogel iti večkrat. A je to primerna točka, da zaključimo? Jaz mislim, da je primerna točka. Jaz, Štefi, Frank, Julie, jaz bi se vam res vsem rad zahvalil. Poseben moment je, ko se družina tako daleč narazen skupaj pride, pa kle se moram zahvaliti tudi Oplu Sloveniji, da so mi dali to zafero, da sem si olajšal družinsko logistiko, predvsem pa, da smo lahko po Sloveniji potovali skupaj. In Frank, jaz te samo eno stvar prosim, pa tebe Štef tudi. Štefan Krištof, ja. Ko boš šel nazaj v Ameriko, poskrbi, da se boš tudi vrnil, vsaj na obisk. Tebe, Frank, pa prosim, da nam spet rabo 35 let čakati. Upam, da ne. Da nam spet rabo 35 let čakati, da boš nazaj v Slovenijo prišel. Bom se strinjal, da pridem nazaj hmal. Pa hvala, ker sta ob res napetem urniku, da smo najdel čas, da smo se tudi za to mizo useli. In tudi bom tebi, celi familiji, in Slovencem, kakšna gosta ljubnost, da so nas prijeli zelo dobro. In Cyril, sem vesel, da tebe tudi še vidim. Ja, hvala, jaz nimam kaj dodati. Jaz sem zelo vesel, da ste prišla, da ste povedala malo, pač to, kar imate v glavi. Malo Štefan, svoj pogled na Slovenijo. Frank, ti pa tudi, zdaj smo se videli 2krat v enem letu. Sem se malo razvadil zdaj. Pa Frank, drug let, ko boš šel v penzijo, ne? 9. januarja. Če ti smem reči, ne? Ja. Na tvojo postavo, na tvojo lepo, elegantno brado, na tvojo kariero, jaz mislim, da ti ne smeš iti v penzijo brez pick-up traka. No? Hey, slišiš? Še ne slišiš. Yuri says that with my career and my sexy beard, I think that's what he said, I cannot go into retirement without a good pickup truck. To it is. Is that okay, Mom? Julie? Yeah. Okay. Yeah. This is for the whole world. It's on pickup film. truck.
It's a green light. Ja, nič, hvala. Evo, pritiskam stop, 3, 4.